Sigurado ka ka din itinay ta desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy lang ang ti amok apamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amuyo mat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak mo't di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may itchay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy akatulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyamanak manananang. Uray kaskasano. Nalagan ti riknak nga umadayo. Tada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomar, anak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka, ha, Wan? Wan, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kada kwada kan angkel mo a Freddy. Wan ko naklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan, ha? Wan, dagulit kayo mat nanang. Wan, tapno di mo malipatan. Agadal ka nasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit Wen, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umuna asweldo. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti papaaramid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan Anya ngay kat isumot ti bosta. Numabalin la kumasukatan ti busan niya. No siyak, sak dito'y mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan da ti trabahador da. Naku namon, mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan, Ingkay bagakan ko na Ang mga no dapat iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Primormat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod Adda manan itayan dagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manan ijay. Wan manang. Inak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yan ni nanang. Nagabrod pa lang no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sikat ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatam ang agiskwela. Nagpipintas to pa dagito'y abado. Ibagay man kini nanang. Ngayon sumaruno, kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot, kit adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Saysaya ato tapno makagraduar ka, Wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak ko ti kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga agungat manunday jay. Pangusaram manan iti kwarta. Kunanan tumanan kanyak Bay amta ichat kunto. Wano awagak laengan. Urayag latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle ta sumanaon tumanan. Sige, urayim tagpaw itak to, anak ko.
Ape akas jay mo ti pa nagsasao di anak mo kan ka, mare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti pa nagsasao di anak ko, mare. Ay, Ipagarup na siguro analaka ti trabaho ta dito'y, mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo, mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngamkas jay na mutlat ta, mare. Ay, sa bagay adda talaga dagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken latta ti ulo da, mare. Anya ti plano ni manang mo nga Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijabrawd. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagipnak pa lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Di, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addan sa bala a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atapo manak ko? Sikat ti makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan maipawit yo. Di yo lang maibaga ta mabuton kayo. Saan man atila ibagbaga manak ko? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak-anak pauit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibuson ti kwartak. Nakautangak pa yan. Ala, ngampang nga asim ta saan ko maabisyo ti pangigastusam. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak magustuhan ti kas pa nagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay angkal. Respetum kumamot ti inam. Nagalas ti pa nagsasaw. Kasla saan mo nga ina ti kas pa nagsasaw kenkwana? Anya ti madijaya. Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto iti inam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodan ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da jaya. San adakas nagdawat ak iti kwarta kenkwana? Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na lang maidiritso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan iliw ti kalaban ijabalasyo tao. Sige, angkan. Tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawan. Agraman barkadak, iso ka da kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbarkadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inam ijabrod. Kulakmanen. Maulawak, mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, mare. Ay na, agpa-check up kan, mare. Delikado dahitan. Agina na aklabiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipawit ko laangan iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang daytoy, mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, mare. Agina na akbiit. Ituloy kun to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam, tapno paginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy, mare. Agina na aklabiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka di apong. Tinapatag akit nagawid ak. Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak di kwarta kon.
Nung makita na kanya Uncle mo Freddy ay jak lamon. Sigurado nga ungtan na kadayjay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wala ta natangkan mo't nga minti ulom. Talaga gid kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya ta may sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din dagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Nalia, agpulong kay manan kinang kalapong. Tapno ang tanak manan ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, damanan na pananda kadagiti gagayam na anak ko. Anya, ang mga numabaybayan na matan ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga min kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga min, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Freddy akabsat mo ay na. Marigata namang disiplina kankwa na. Tapasaray sumbatan naman. ay, ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kankwa na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang unay ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kas di ka numan ng tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda? Ape akasla aglaladot ka. Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampano iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan. Nalpasan, Mare. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan. Sigurado ka Uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Mawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mare. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho no sukatandak da, Madam. Sayang tinarugya. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak ngagtrabaho. Awan maitid ko iti pamilya. Nangro na iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga apo. San mo tingagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsung-batan ti awag na ka. Irananamot nga ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na apong. Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mo't yung tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dya inam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigrigatan na ti kwarta ang ipawpawit na kan ka. Ada ka di load mo, Freddy? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Ada ka no dakasan na pasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagahinip la day Nanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay, basta awagan man.
Kaya't ko ang makasarita di kabsat mo. Mabit lang nga rod, nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kasi ti Apo, si Bibi agak tama nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mat nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabali na pigsaan ti boses ko. Tamangan no agong ti bus ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit or ulnong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito'y. Umawag ak tumanan no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Ape akas to tilang ati kumarek. Linda. Ala. Saan samatan nga kangangas? Linda. Diyos ko, kasyam kumani Linda. Ispalam tibiyag na po. Tinaset. Ayabak na giti amok. Hello, asino da ito eh? Siyak da ito'y Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, sikamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla at itibagak ay na, Ha? Apay? awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po doon ay tamanang. Katong kaano lay dinagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngamli na blabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lang ta tinagtrabaho nga uray darikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga, masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman ta pinakamon na kayo. Awan na dakdakamot nabanan. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami! Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasamakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawid tayon. Datayolat na bati dito kampusantan. Uncle, nagsakit ti barugong ko. Amok nga minasyak ti rason ti panagabrod ni nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampanunot na. Taura mo na di nan kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata, ayat na lamay tad na ti kasapulak. Gusto ka, Jomar. Nangatot arapahap ti inamparagan ka. Kati pa ka konsensya. Binaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Adak man la kumustahan mati ka sasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar. Kasano masulitak tinagkurangak iti inak, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpat kon. Nulatay matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Tayong kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nag-eskwailang kan. Tawanan ni nanang. At na kwartang imbati, tinam.
Pag-atal mo kano day jay. Kasta ti inlanad na iti surat na, sakbayan na tay. Kat pangasim ha, tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kayatin tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Huh? Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman na, Uncle. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Uncle, kapiti ka na yung nakadayo ti likudak. Nga ure awanan ni Nanang, sanda ka binaybayan. Ket panawanan, tapno agsubadak kada kayo. Kapiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may mat nga isid-sider dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mat ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabaalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. May pinanawan na ko, tatang. Nanay. Kasano ang kwaitan. Hoy, Rupo. Itay ka pa'y di tayan tilungon ngagsangsangin. Ingka tumulong nga agluto iti kusina. Oo, nante. Pagpambar mula ti kundi sangit ita. Tapno maliklikam tagtrabaho. Saan mo, tante? Malading itanak lang amin unay. Gapoy tinapagtang dagiti dadakkel ko. Talaga akasta nadisgrasya da nga rod. Anyat mabalin tayo ngay. Aduda anatay anaglugan iti dayjay alugan. Ala, ingka tumulong iti kusina. Oo, nante. Itatawanan dagiti dadakkel mo, Rofo. Agnaed kan kada kami kinangkal mo. Taalaan dan tilote ang nagpatakderan ti kalkalapawyo. Ha? Awan mo't sa bali apapanam, iso kapilitan na dito'y balay ti pagnaidam. Oh, anya. Kayat mo tagnaed dito'y balaywan no saan. Kayat ko, ante. Kahit agyaman na, no, pag naadundak dito balayo. Alagarot, yung kagtrabaho Rufo. Ado, di matrabaho iti talon. Ha? Di kagmulagat kunay ka tanay, nangaton di init. Sublat na maamin na trabaho, tapno makainan na akman mait. Juan Rufo, lumakayan ni angkal mo. Iso ang masapol nga ginanamutan. Talaga di kagnaknak. Anay, uncle. Anyat orasan, malaman, ngam di mo pala nalpas dagiti trabaho nito'y balay. Pakawanindak, uncle. Inayaban nak ngamin ni Tata Kanor, akatulungan ng aggapas iti talon da. Apay, dayjay akanor ti sursurutem. Ha? Inton mo minsan, no da pangibaunan na ken ka. Di ka ba mapan? Nawatam! Uwan, uncle. Saanan? Apay anak kami suot ka, Rufo. Apay, kagoram ni angkal mo kaputa inungtan na ka. Manipod nagnaedak dito balayo, ante. Awan pa'y aldaw adinak kabilan, kan ungtan ni angkal. Basol mo matlaang no apay amaungungtan ka. Ha? Ala, ingka aramidan dagiti ipapaaramid na kan ka. Tapno saan ka manan amaungtan. Mabalin ka di nga ginanak mo't itang aldaw, ante. Tainak makimisa. Awan nga min aldaw apa na ginanak. Diretso ti panagtrabaho ko iti talon. Parbangon, aginggat sumipnget. Basta noan niya ti imbagami kin ni angkal mo. Tung palam.
Awanan ti adupay asaw. Nalagpusan ni Uncle. Di akong maanusan tar aramidin na kanyak. Iso apo manawa kon. Makamulitan no sa lino ti pakadanunak. Tinapatag. Madaywak tinaulpit nga ulitag ko. Kaya't ko lang ti makakwarta. Iso tinulungak ni Tata Kanor. Naimbagpay day jala kay. Tatangtang danan nak. Ang misungay. Uray binting. Awan itid na kanyak. Anday ta. Naikarga akong dito dakil labag dagiti kawas ko. Aginaya da karumar. Gundawayak ti panaturog ni angkal ko. Uray ta adda ta intid ni Tata Kanor a kwartak. Ison ti aramatak ngagbiyahe. Diyos ko, sikante mo ka amo kanyak. Di na ko mabaybayan, apo. Anya nga ta lugar to'y ayan po ita. Nabisina ko. Tay, jay. Adaglakla ko ti banana kyo, jay. Panaw, agkumkumboy ka? Ha? Ay kwa, uwan sir. Mabay ka magaraw. Sumurok ka makanyak ta ada itulod ta. Sumaruno ka kanyak. Uwan sir. Ay, agyaman nak. Ada sukat ti plitik no kus kasano. Isupay ti makumbuyak. Adto titangdan mo nang imit ka dagiti prutas ala ko may baraw. Agyaman nak sir. Adamot langin pagkaan ko. Thank you ah. Madlaw asan ka taga dito'y barok ta nagdakkel ti bagmaw. Kinapudno na. Agdadamo ak ditoy. Anya? Apay, ada ka bagyam ditaoy. Awan sir. Awan ti amok apapanak ditoy. Nagtalawak kami ni Jelo Garmi. Intarayak tinaulpit nga ulitag ko sir. Tanauyong kanyak. Anya? Kasta ya. Kayat mo ka diti sumurot kanyak iji lugar may. Ay, un sir. No kayat dak ngay kuyog. Awan nga min at talaga ti amok apapanan. Iso ano alaan dak. Pagyamanak sir. Sigay. Umay ka nga rodan ta mga no agrubwaten ti jeep nga agturong iti lugar may. Kasi ka mo baraw. Rupaw, iso ti asawak ni Sita. Bakit iso ni Rupaw. Nagtalaw iti lugar da ta naulpit kano ti ulitig na kengkwana. Nakitak iti paradaan tayaw. Ingkuyog kun anagawid ta nakunana nakasagana at tumulong kadagiti trabaho dito'y balay. Naimbag nga orasyo, ma'am. Kasta amat. Angam, di nakmanawagan iti ma'am. Nanak ko nam kanyak, tananumo kami laeng. Maanusam nga tatagtrabaho iti uma. Una na. Nairwamak iti trabaho. Takabambantayan mo't lang ti lugar ang nagapak. Natengken prutas ti pagbiyagan dito'y ayan may barok. Ado ti mula may akakasta. Auntie, uncle, adtuyin ti nailing tatogi. Sige, idi sumlat ta ditan, Fina. Aywan, barok, iso ni Fina. Kaanakak, kadkadwami dito'y balay. Fina, iso ni Rufaw. Agbalin akatulungan tayo dito'y. Kasta ka di. O sige, taginawak pa yan ti. Ala, agmerienda ka pa barok. Di kagbabain. Ipampabalay mawag. Uwan tata. Nagbit amatang ka ng dagiti asaba niya, Fina. Mabalin manan amatab ba? Mailako damanan. Agtrabaho ka kitidita. Di ka sumanaong rufo. Agawaam ti agteba. Kaalao kong dagiti bunga na. Apay ka di kasta ka. Kasla kagurguran na kakanayon. Nabayaga kong ngagnanaan dito'y. Ngem kasla kagurguran na klata, ading Fina. Darasam kit didita. Tiyempo ti trabaho ita. Saan at tiyempo ti panagsasarita. Nagbintas ka man. Nga ure na kami suot ka. Ang dapay siguro apumintas ka. No umisem ka, ading ka. Makaamu ka man lagitan. Ha? Mapanak iti ayan ni Antisita nga agtebteb ba? Makauma ka kasarsarita. Fina! Dinak pa naman dito'y! Hoy!
Nakaayat at talaga ni Fina. Uray kas dya supladaan nak. Nakapimpintas lata. Nagpudaw ka nagpintas. Armakla ko man. Angam. Amo ka dinak matla kayat. Ta nakangis-ngisi tak. Isuan nagasa to ti agbalin nga asawa ni Fina. Ta napintas lang arudan. Nagagat pa'y. Ada ka din ni Fina? Pasyarit man? Sarang karak man ti agbalin na nobyak? Ha? Kuha? Ada? Sumra ka, kamsata. Oy, Dani! Si kamot kayam. Sumra ka. Umay ka tagsarasarita na. Madlawa kayat ni Fina na dyan lalaki. Sa bagay, natar ngamin. Kan padanamot lang na po daw. Apay nga yakas titirik nak. Masakit anak. Agi mo naksamutan. Saan mi akayat tayo dyan adade ang mga asawa kan ka, Fina? Sir munan da ni Fina. Makiasawa ka. Pilim tayo nagagat ang lalakay. Andiyan nga ti magana mo ti day nga istampay. Artet lang arudan. Sugador pay. Sa daw. Yun nga rudas. Sanda kayat da dyan lalaki para kan ko na. bagay? Nasayat mait. Maragsa ka ng itimang manggagaw. Ay, Fina, Rupaw. Agpada kayo na barokan balasang. Mabalin yon timang bukal iti bukod yaw a pamilya. Ha? Nasingpet ka balasang, Fina, kaanakan. Nagagit ka. Kahit si kamit Rupaw. Nagagait ka nasingpet kamit lang. Nabayag kayo ni ti poder may. Isu nga amumin dagiti ugalay ti tunggal may sakada kayaw. Kahit agbagay kay launay. Anyat kayat dyan sa wan, Uncle? Kaya niya pa'y kumangay. Di agasawa kayaw. Anya? Manjak, Uncle. Jak kayat. Jak pagan ano day taarufo. Nagnisip. Jak inarapaap ti makiasawa iti kaskan kwa na. Ay. Pulos. Di kag pili-pili iti pakiasawaam si ka, Fina. Saan ati lang atikit kitaam? No di kat ti ugali. Ni Rufo nga rog ti kayat miya pakiasawaam. Saan ka taday jadanay? Panunutom ti masakbayam. Ay, Fina! Agsublay ka man ditoy! Tata, Nana. Di ako mapilitan. No di na kayat. Tama nga nun niya teramidan na. Diyak kayat nga ipilit ti bagik. No talaga di na kayat. No pa'y nabayagan nga da pa naggustukan ko na. Ay, basta ti kayat may ti masuraw. Asawaam ni Fina. Pagkasarenda kayaw, Rupaw. Fina, madaman ti pa nagluto. Para iti kalay sata. Naragsak ka kadimay takas kanyak? Kit-kita ang magsangsangit Damagang lang no naragsaka. Sorry Fina. Nadala ko masabali apo panag. Agtanaw akon. Sana. Di kagsawi ti kasta, Fina. Jakmat ipilit ti bagikan ka. No talaga di na kayat. Dananak ang tatama ti agragot iti panagkasartan. Imbagam ko mga minadi mo kayat Pagayat mo man. Saan mat? Imbagak mo't adyak kayat nga ipilit ti bagikan ka. No di na kayat. Ngem ipilit damat nga kasarta kanulat ta. Iswa, pasensya ka na. Panawanak dito di nakasarsanita. Diyak kaya't makita ti panag-group-groupam. Aday ta, Fina. Insimpa kong ti pagidam iti kama. Siya kong dito'y datar. Tamo ka di na kaya't akaid na. Hala, maturog ka. Nalpasan ti kasarta. Di na kumamot gurguraan. Tasaan tamat anagayatan ti panagasawa ta. Apay ti ko na pakaragsakak ti panagkasarta. Kinapudno na. Ada sa bali akras ko dito yung lugar yo. Agdato na kuman kan ko na. Nga pinagkasarda tamat tanda angkel kan antim.
Kat no di naklatamawat nga sawam, saan lang? Pumanawak langan inton bigat. Nagsubli ako ni Jay lugar mi. Tadapay matay sigud ano biyak ijay. Patcheck ng urayan nakday jayan. Magbabawiak nga rin na ng panaw kan ko, ana. Isuntulangin natin kadanak. Anay, apay ngagsipat ka ngay. Kawanan kay tibain. Nagkasarta lang arudan. At daak lang arudin nga asawam. Nga makastapay lang tibagbangam. Nagalas matan karamid mo. Ha? Nagkuriti palabog ko, ha? Oh, anyat isam-isam. Ay, ako, ano kosta? Kayat na kon, Fina? Anya pa'y ngay. Uwinin agasawa tang arudan. Sige nga ron, agsubliak di ta kama. Taagabay ta maturog. Nagparami dakit ti basita balayaw. Tay so ti pagnadan nyo adwa. Nasaysaya at nulumasin kayon nga agasawa. Sa nabalay, taga asidag lang ti babalay tayaw. No, da ka sa pulan yaw. Di kayak bayan ngo masidag kada kamay. Kaslanak min ni Fina. Kenuresi ka. Saan ka nasabsabali kada kami Rufo? Iso ano bilang matay kami taon. Da kayon to timang tawid iti sa nikwami ditaw. Agyaman tata. Talaga nagsayat kay kada kami. Adun tinay tulong yo kanya, tata. Di kagsangit Diyak kami namnamahin nakas iti pagbanaga kita. Talaga nagsayat ti Diyos. Taimpain na kayo kanya. Da kayo tinaramat na amang tad. Itinapintas sa masakbayak. Agawit dan, Rufo lang ay. Tanaila ko tamatanda gitinatangkan prutas amulat na. Oh, apay at tumalangkyaw ka, Rufo. Kuha. Tunggal umayak dito paradaan tayo. Malagip ko ti muna pa nagkita may kanyangkal mo. Ha? Dito iti muna nagkitaan may kanyangkal mo. Talaga nagsaya ti Diyos, Fina. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Taim turong nak, itinasaya at tao. Rufo Barok, umayak man. Ay, nabanugak. Da kayo gayam na narusing. Apay, anya day ta sinusuon nyo? Ay, tulungan nakman amang ibababarok. Sige na. Aday ta. Agudong kayon sabat enton bigat. Mabalay nagatanga montoy lako ka prutas. Tamabanugak ngagbailay. Uri gatangam iti medyo nalaka. Tapno da sukat tiplitim nga agudong. Ay kat wana na. Agyaman akbarok. Sige, tayo to nagapitak manan iti sumarunaw. Si kanto manan ti pangilakwa kanya. Wana na. Awan problema. Lakay, nagdinamagan ti panagang angkat mo kadagiti prutas ken nating dito lugar tayo. Iso nga adudan nga umay agilako iti muladakan ka. Wan nga rod bakat. Napunon ti arubayan ta itinatnatang. Kas kada prutas alako. Pangiluganan ta ngayon kadagita. Arkilan ta manen ata Egypt ti kalugaran ta. Umanay siguro day ta iti may sa Egypt. Kanwan gayam, addabakan ti apagtagilakwan itinatnatang kan prutas ijaili. Abangan tan sa lakay. Taiso ti pangilakwan ta kadagiti angkaten ta anatnatan. Siya. Intanto kitaan, bakit? Rufo lakay, addantay may sa ajip anatang kan prutas. Sige, sikapay lang aro ti aglako dito. Tayo nakitaan. Ngam kita ma, tanay. Ano ti gumatang? Wen, ala, mapan ka nga rudan. Ta idiskargayon dagi jay natnatang kan prutas. Ay, nasaya tagimatang kayon itilugan niya o Rufaw. Kapilitan, Uncle. Tapno da pangiluganan mi kadagiti angkatan mi natnatang kas kada prutas. Secondhand lang day Uncle. Uray secondhand tanat pintas mat. Kendakal. Pangkarga talaga. Ay na maragsakan kami kani antiyaw. Kapo iti makitkita mi ita kada kayo Barok. Nagpardas ngay masinso ti biyagyaw. Agpada kay ngamin ang nagagat kini Fina.
Ay, kablawan da kayaw, baraok. Agyaman kami, Uncle. Naayat ngamin unay ti Diyos. Iso akas panagyaman mi itapo. Kanayon kami mat amapan makimisa, Uncle. Hasta ti rumbag, baraok. Dayta ti numero 1 asaan tay aliwayan. Ti agyaman, ken mapanagdayaw ken ni Apo Diyos. At dalukan ang nagsartang itibatog lakay. Huwag ka, Rod. Sino nga tangay ti akin lugan? Ante! Uncle! Kumay kami man! Handa kayo? Mabigbig ko yadim sa agitilukan. Ni Rufo ak anak kak dayjay. At akadwa na babae. Asawa na siguro. Ay, ikat bukawa ma. Ibagama tumanunda. Dumanon kayo, Rufo. Umay kayo. Ay napasensya kayo no sanda kayo ang masabat di tarwar. Marigatan kami na magnakin ni uncle mo. Anya? Wahan barok. Adon ti sakit mi kanantem. Mabaybayan mi ti sakit mi. Awan mo't nga ron pagpahagas mi. Iso alimlim tagmutan nagiti bagbaghi ni antem. Juan Barok. At nasakit ko iti puso. Kanda tumapay. Pasaray marigatan ak ngagagas. Kanibot angkel mo. Dakkel ti perti ti dalom na. Agpa-doktor kayo, Auntie, Uncle. Siyak ti makaamo iti pagpaagas yo. Ay nasaanan Barok. Kababain kan ka. Urayan milatan ti apit mi. Uray talakay kan bakit kami. Sana mabalin. Basta paagasan kayo, Auntie, Uncle. Pakawanan na kami ko ba? Gapo iti kinauyong mikan kay ti kalabas ka na. Pakawanan da kami, Barok. Agsangsangit kami kanya antem. No malaglagip da ka. Ala, lipatan yung tinapalabas, Auntie, Uncle. Tababay ni tikas jay ngay nararamid yung kanyang iti kalabas. Iso ang nagtalawak. Inturong nakmat ti apo iti nasayat at tao. Ket napapintas ko ti biyag ko. Babaan iti panagtinulong mi nga gasawa. Ken, babaan iti tulong ti Diyos anamarswa. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anyat pang panunutan, Tina, my friend? Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita. Irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend. Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley iti department tayo? Ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulo tagun daway ama amwanda ti aramidan dahi Madam Shirley? Sapay la kumaatakas ta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kadatayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department. Ison tinaturay. Iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak. Adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutan tina. Manon adaras nga sursuro kay tirumbang nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley? Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. Sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka ngay sursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, yun nga, Rod. Nanggag ko amin nagitim bagbaganakan ka itay. Sapay la kumaat maamiris nanto asan anasaya at dayjay nga aramid na.
Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga ramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mo't ngamin nga dadagiti tao akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag ar-aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanawing nga ibagbagak, friend. At danto aldaw dagiti kasken kuana. Sana may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di Addan tulat ta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ti raramidam iti katrabaho? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok laang dadya atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat ka dakwada. Anta kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidak no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti sursuro. Anya? No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidak, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. Unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag kulaeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kat HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutin, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, Nasuro ko na makatawon nga agpapaay dito'y akumpanya. Ang aging gaitakat irregular pa ila, Kinapudno na, ma-regular kumamutan ni Tina. Ti ur-urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head EJ department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam timbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend? When friend, ni Ma'am Shirley maggayam ti parikot. No apay, asaan ka ma-regular? Bye-bye amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Ha? Apay ngay? Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay, wow! Sana all! Amom, friend, dahil kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy. Akurang nalag pa rin tumangak. Tapno maregularak laang. Barang may santong aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti manu atawan. Sakbay ang maregularak. Pasensya kayon, ma'am, nga magpakada akon. Ni, apay nga Tina. Adda ka din sa bali apang gadam. Awan, ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasaya at no kasta. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti opportunity nga agururay kan ka. Agyamanak, ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen, ma'am. Apay kit di na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka nun, ma'am? Kinapudno na, nagpakadagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali a pagtrabahuan na? Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na ka no ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Anong ayos lang, nga uray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing agtrabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka di ti pakada ni Tina kan ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti kunamkit di. Di na kaya ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak mo, ma'am. Ngam isumat ngamin ti pakada na. Oo na yan, dahil babae.
Saan pa'y ang nagpakada kanya? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanya? Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing paymat ni Tina. Kasayaatan dayjay ana panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress. Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress man iti panagsasauday dyan Ma'am Shirley. Ha? Tapay? Ay, nonya tinararamid na kinitina idi. Isumat at aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga yan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman di tao iti namayan na. Anya? Iti san nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumot. Awan ti agbayag nga agtrabaho dito ay nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam day di a babae. Napay manayin. Ano manon tinaramid mo, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Pinagsasawa ka. Maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo ken kuwana iti kaduan. Ngamita, araramidin manan, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No ti panagkunam, ket panangisuro na itang araramidin, nagbidot ka. Anya? Panangibabain day tayo ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabain ng ti kakadwam. Saan na ti bagem ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo ammo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matanidi trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta mo tan medyo ahead to department yo? Ket isulata nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti ka barbaro akakadwami. Araramidan na lang tikas iti inararamid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga ro tirik na. Iso nga wan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, un gayam! Bunan lang matan ti urayan kat agturpos kanton, friend! Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo. Ay, un nga rod. Ay, naswerte kakit di, Gaputa, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen jay kina-irregular mo idi agkatrabahuan tayo. Pag-resign mo't kaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? Wala dream. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito, boy. Diyan nga trabaho, kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hired dan to, Ay na, sapay la ko man, tanasing peto ti agbalin nga HR tayo, Imbayak, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya day ta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, uwan ma'am, pudno day ta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasingsingpet pa'y ti agbalinto nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di mat, ma'am. Awanan ti makaapak iti kinasingpet mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyaman hak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oh, si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Kastoy, nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo't ti panagadal mo? Nakaturpos akon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan ak para kan ka. You did it. Agyaman ako nay, ma'am. Awon, Gayam.
Hiring dan sa ita ijay kumpanya ang nagtrabaho am idi. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, Ma'am Jenny? Wan, Tina. Kadamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamwak ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akabailam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, ha? Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan munto, no bilang? No dikat HR. Oh, Ay, mas daw tumot siguro, ah. Ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tap na makadanon ta dago si Jayan ni manager. ay, ano nga rod? Sigurado, hire on the spot ka. Si Kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dahi ta. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani tina itam ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, dyan ka mo, ah. Maamuan ng tulatan, ah. Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. Wen nga rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon na dyan, Ma'am Shirley, no makita na ni Tina. Padaanan tayo Sigurado amas daw na dyan. Sa pala ko ma, ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga araramitan na. Agbain matan, ah. Nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley? apay nga adda ka dito Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubliak, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayatan ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo ti panagrosrosok mo niya. Angam, ha? Awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Oh, diyak ngamin ammo da ita. Unaklakit din no imay laeng. Tapno agaplay manen iti sigud at trabaho na iti. Saan, ma'am? Kat itatamo yun, saan nyo kuman ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ita. Saan tayon amay-may sa iti department? Ma'am Tina. Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. Pasensya ka kuman iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga altaw. Diyak ngamin ammo asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho aklang dito nga irregular. Manon atawan ti naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapu iti ugali yung ma'am. Kat kas HR iti kumpanya, kat napanagnakakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo, ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pagpabain nyo kadakwada, ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Isa pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagundaway. Ha? Uwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarit. Agbalbaliwak. Promise. No siya, okay lang. Saan na ka narigat akasarsarita?
Ngam dagiti pada ta nga empleyado tagrekreklamo. Isa kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimatangak iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats, ma'am! Congrats. Para iti anya, Aldrin. Congrats nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kunti bidot ko. Gusto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak tainik kandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko.